turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza kuko muri abagaciro kuri twe mwe mwese mudahwema kudushyigikira ku makuru yacu tukugezaho. Igika TV Rwanda turahari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Amakuru turaza kuyahera mu karere ka Muhanga. Tubabwire ko umusaza w'imyaka 75 akurikiranyweho gusambanya umwuzukuru we w'umukobwa w'imyaka 10 y'amavuko. Turaza kandi kuyakomereza mu karere ka Karongi. Tubabwire ko umukecuru w'imyaka 53 akurikiranyweho kwica umugabo we amwicishije ikibando ubundi agahita ajya kwirega. Amakuru yacu turaze kwesoreza mu mujyi wa Kigali. Tubabwire ko abakozi bo mu murenge wa Kigali aho mu karere ka Nyarugenge bakurikiranyweho ibyaha birimo gusezeranya abatujuje imyaka ndetse no kuba barakiriye ruswa. Aya makuru ndetse n'ayandi agiye atandukanye reka tugaruke tuyarambura mu buryo burambuye. Nge nitwa The Fresh. Komeza ubane natwe, ushobora gukanda subscribe, amakuru yacu ugakomeza kugenda uyabona mu buryo bugiye butandukanye. Murakaza neza ku buryo burambuye mu makuru. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umugabo w'imyaka 75 ukekwaho gusambanya umwuzukuru we w'umukobwa w'imyaka 10 y'amavuko. Icyo cyaha akurikiranyweho bivugwa ko yagikoze tariki ya 27 Gashyantare umwaka wa 2025 agikorera mu mudugudu wa Njamena akagari ka Kibaga aho mu murenge wa Rugendabari nk'uko amakuru dukesha ubushinjacyaha abivuga. Mu gitondo cyo kuri uwo munsi uyu mwana usanzwe abana na nyirakuru na sekuru yavuye kuvoma asanga nyirakuru yagiye guhinga. Sekuru yaramuhamagaye ngo musange aho yari aryamye maze umwana ajya kwitaba. Ahageze ahita amusambanya. Mu ibazwa rye uregwa yemeye icyaha asobanura ko yasambanyije umwuzukuru we ubwo yumvaga ashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Amuhengera avuye kuvoma aramuhamagara amusangaho yari aryamye ubundi ahita amusambanya. Icyaha cyo gusambanya umwana uyu aregwa kikaba giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Amakuru yacu reka tuyekomereze mu karere ka Karongi. Tubabwire ko umukecuru witwa Mukandore yaho Josephine w'imyaka 53 akurikiranyweho icyaha cyo kwica umugabo we witwa Metusera w'imyaka 65 akoresheje umuhini w'isekuru. Ibi byabereye mu mudugudu wa Uwiraro akagari ka Murengezi umurenge wa Mutuntu tariki ya 17 Werurwe mwaka 2025. Sari saa 3 z'ijoro nibwo nyakwigendera yatahanye icupa ry'urwagwa. Ageze mu rugo ahamagara umugore we babanaga mu rugo ariko batabana mu nzu kuko umugore yabaga mu gikoni. Umugore yahise abadukana umuhini yirukankana umugabo ategwa. Uwo mugabo ahita ategwa n'ubwatsi bw'inka ayitura hasi. Umugore amuhondagura umuhini mu mutwe. Uyu mugore akimara kwica umugabo we bivuga ko yabujije umukobwa we guhuruza abaturanyi. Avuga ko nawe abaturanyi bahita bamwica. Bigeze saa 9 n'igice z'ijoro uyu mugore yahamagaye umuyobozi w'umudugudu amwiregaho avuga ko yamaze kwica umugabo we. Yagize ati ndamurangije. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu Ntaganda Wilson yabwiye ikinyamakuru Igihe ko aya makuru abayamenye bayahawe n'ubuyobozi bw'akagari. Abagezeyo basanga umurambo ukiri mu mbuga. Ati twasanze umutwe wajanjaguritse yakubiswe imihini 6 mu mutwe. Bari bamaranye igihe amakimbirane ashingiye ku masambu. Umurambo wajyanywe mu bitaro bya Kirinda. Umugore n'umukobwa we bafungiye kuri station ya RIB ya Bwishyura. Gitifu Ntaganda yahise akorana inteko rusange n'abaturage abasaba kwirinda amakimbirane kukateza urupfu. Abibutsa ko iyo umuntu apfuye igihugu kiba gihombye kandi ko n'uwamwishe afungwa n'iyo mitungo yarwaniraga
ntayirye. Amakuru yacu reka tuyasoreze mu mujyi wa Kigali, tubabwire ko abakozi b'umurenge wa Kigali bakurikiranyweho ibyaha birimo ruswa no gusezeranya abatujuje imyaka. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abakozi batatu b'umurenge wa Kigali barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Ntirushwa Christophe, Musafiri Maurice wari umukozi ushinzwe irangamimerere, hamwe na Harerimana Saverien ushinzwe ibikorwa remezo n'imyubakire. RIB yataye muri yombi aba bakozi b'umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu bihe bitandukanye. Kwa 30 Ukuboza 2024 nibwo RIB yafunze Ntirushwa Christophe wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, hamwe na Musafiri Maurice wari umukozi ushinzwe irangamimerere muri uyu murenge. Abo bombi bakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. Bikekwa ko bakoze iki cyaha ubwo basezeranyaga abantu batemerewe gusezeranywa kuko batari bagejeje imyaka y'ubukure yemewe n'amategeko. Tariki ya 14 Werurwe 2025 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko aba bombi bakurikiranwa bafunze by'agateganyo iminsi 30 mu igororero rya Nyarugenge. Ni mu gihe ku itariki ya 17 Werurwe 2025 RIB yongeye gufunga Harerimana Saverien ushinzwe ibikorwa remezo n'imyubakire muri uyu murenge. Iperereza ryerekanye ko yafatanyaga na Ntirushwa Christophe gukora ibyaha birimo gusaba no kwakira indonke, aho bakaga abaturage batandukanye amafaranga ya ruswa kugira ngo bahabwe ibyangombwa byo kubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ifungwa ry'aba bakozi batatu bo murenge wa Kigali ryemejwe n'umuyobozi wa RIB Dr. Murangira Bitieri. Dr. Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru ati mu gihe hakorwa iperereza kuri ibyo byaha bakekwagaho byo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, RIB yaje kumenya amakuru ko Ntirushwa Christophe wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali ashobora kuba yarakaga akanakira indonke kugira ngo batange ibyangombwa byo kubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iperereza ryakozwe riza kugaragaza ko hari ibimenyetso bifatika bituma abakekwaho ibyaha byo gusaba no kwakira indonke, icyaha cyiyeza ndonke ndetse n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Dr. Murangira yakomeje avuga ko iperereza ryaje kugaragaza nanone ko ibyo byaha bikoraga afatanije na Harerimana Saverien ushinzwe ibikorwa remezo n'imyubakire mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, nawe wahise atabwa muri yombi afungwa tariki ya 17 Werurwe 2025. Murangira Bitieri yakomeje avuga ko iperereza ritagarukira muri uwo murenge gusa, ko rikomeje no mu yindi mirenge igize igihugu kuko imikorere nk'iyo igomba gucika. Kugeza ubu Harerimana Saverien afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo kugira ngo dosiye ye itunganywe ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ntirushwa Christophe nawe afungiye aho urukiko rwategetse bishingiye ku cyaha cya mbere akurikiranyweho. Umuvugizi wa RIB yashimiye abaturage bakomeje gutanga amakuru kugira ngo abakekwaho ruswa bafatwe. Yagize ati RIB irashimira abaturage bakomeje kugaragaza ubufatanye mu kurwanya ibyaha mu buryo bw'umwihariko icyaha cya ruswa kugira ngo ababifatirwamo bagezwe imbere y'ubutabera. RIB kandi irakangurira abantu bose kutajya batanga amafaranga cyangwa ikindi cyose bagura serivisi bafitiye uburenganzira cyangwa ngo hakorwe ibinyuranyije n'amategeko. Yakomeje avuga ko RIB iburira abantu bari mu nshingano bafite agahiyahiyo ko gusaba no kwakira ruswa ko batazihanganirwa na busa, ko byanze bikunze bazafatwa. RIB iributsa ko ruswa ari icyaha kidasaza kandi ko igihe cyose ibimenyetso bigaragariye bazaza bafatwa ndetse baburanishwe n'inkiko. RIB ikomeza ishishikariza abaturarwanda gukomeza gufatanya nayo mu kurwanya ibyaha nk'ibi bimunga ubukungu bw'igihugu. Gusaba no kwakira indonke ni icyaha kiteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Uhamwe nacyo ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Gukoresha ubasha umuntu ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite cyo giteganywa n'ingingo ya 15 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Uhamwe nacyo ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda.
icyaha cy'iyezandonke giteganywa n'ingingo ya 23 y'itegeko rikumira kandi rihana iyezandonke no gutera inkunga iterabwoba. Uhamwe nacyo ahanishwa igifungo cyo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'umubare w'amafaranga y'iyezandonke. Kudasobanura inkomoko y'umutungo ni icyaha kiteganywa n'ingingo ya 9 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Uhamwe nacyo ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza aho yawukuye mu buryo bwemewe n'amategeko. Nge nitwa The Fresh, komeza ubane n'amakuru yacu. Amakuru nkaya nakagaruka, turabashimiye kandi twifurije ibihe byiza.